Kardom karbeng long pini ako puthot bang thlo nili nalitum kilang bom mate kaching honai channel karbited 2.0 long lapen aprang si kadu kawe nili video mate nili channel long kilang ra do advance tame nili hin pen kardom pajrik lo kardom lapen non kilang bom nalitum la karbited 2.0 channel long jong sia kimilang pelote la subscribe go subscribe tok dui lapen adung hes tame la bell arjan dui la dakta nalitum ber ponden la pelote munan pinili kapre kapre ka video le upload tame nalitum mobile long da prang mate nalitum kilang long da prang ya fan lo lapen pinia video bang kenali tum thumbnail mate title long tag long po nason thak thak sini leso video lo to nali tum hanang than pachini ikpo nasi nali tum la video ki cheng pen ki jodan langon la lo pulte nali tum titel sai hoi bang chini ikpo lapen penan aji ding olo class 10 result mantu CPE mapu kachung hong tum ta do olo la candidate mate kitok tang tum anta yasi non bang chong honang nelo nali tum munang klang bang result pang pivek pola se kana date ma kana time ma lahai hoina litum so video arlo thek ponong po na se video na litum kicheng ben kijot langon amota ni nang pu iglo na litum ban la lo pulte na litum detail sai hoi bang chini iglap po lapen non na litum jong si lapen giveaway da chipa hai pulote subscribe igolo so channel lapen non abisina nelo subscriber bang ke la it nang lang it subscriber te 1k bang pleng po la si pada depend pen video lo le chathan pon na la si lam bang chingki ong mate chathan ong po ding ong po la si nang le tum la video lo le lang igon tangte nang le tum intro lang pon igo intro lang det pen video le cheng pon fit lo nang tangte lang igon lapen nali tum ta detail sai hui laing bolte nili la so video description long stamil link bang pdf po la so link long penali tum dam penali tum ta detail sai hui bang lang dam melo lapen nili nam pik lang pon ik po command tu ani se result bang fix kipi ma mate kilongi mala class 10 a result bang ke la SSLC class 10 result lapen kachong hong tum ta duk do alo kaduk kaweta la non bang la an chong hong unang nila la se nang tum la video ki cheng pen ki jut an langon la lo pulen nang litum chini ikpo la pen ni lidang soni nang pik lang ikpo nang litum phan s la ketok thek loin nang litum la as per the latest news the board ni dak jom apo of secondary education Assam SEBA will be declared the result class 10 command to la result on kumantulo monangklang for 4th June 2022 lalo ahoglo labangke so result bang date bang fix lo monangklang June chiklo tarik pli ahotsi result bang class 10 result bang long po lasi koson se check nei mal hai hoi bang nili all kedam tanga video long thanil nang than pon lo mate upload alo la sinali tum lang dam de lang bolta ai button long link long in la so link long nali tum dam pen lang dam iktame ko son si la result ba nali tum mobile pen chilang me ma jo la hello la si dag nali tum tala thek long dak po result on 4 June 2022 la dag lo la si tok lo na pen kapre kapre son ta nili dag nang than pon ik po nali tum phan mate son ni dan peklang ikpo lapen la asamis pen dak tok do asamis pen ketok bang nili bang la an asamis tek the si dan na porhe pik elo la si ke thek tum pol nani tum porhe no asamis medium tum pol de dak pen lang pon igon dak tok do thailo la si lapen la Assam High School Leaving Certificate SSLC exam 2022 details of the department banani tum thek pon ho ka do ka vita chini lo Board of Secondary Education SCBA pen lo la pen academic year ban 2021-22 lo dak penchong de lo la corona la pula pen pen jog la pen examination ma high school leaving certificate lo class 10 tum la pen exam adet nani tum dak ting ni ne data thek la si dak 15 March to 31st March anja la pen dak result Assam SSLC result that bang nani tum dak thek pon long dak pola ki air pen tok tan dak 4 June 2022 arni si fix lo mate pivek po result bang la si time bang dak nang litum thek ponong po time bang ke dak
around evening pusitogyo earning sam apor molam pipo pusipu lapen time bang dak fix bang tokpon pedalo lapen dak article category la bang la so website long category lo la result category la penali to da official website la hinia website nali tum ning chibino mate screenshot and no lapen ke thek tum ta du uta hypola se thek the tum pol nali tum screenshot and no lapen chrome lapen kapre ka browser long dam penali tum result lang dami pulte mula munang klang la juna chiklo tarik pli hot si result pi hot nali tum result lang naim to la hini website long nali tum dam igo ho la hini website long dam to nali tum admit sorry roll lapen number nali tum lapen center la so id nali tum ber pen nali tum result bange long lok pamate lang me po jo la helo alam bange la anchot lo la sinon 1k ke playing phan bange only 8 subscriber nang la 8 1 2 3 80 tali 800 tali only 8 mate bang ner kep te 1k bang playing po bang suring si subscriber bange nilita complete ikpo la pen la complete lo pul nali tumta phanta la bang kep aparman nili bp vedlo la giveaway bang nili p vek pola bang kep hane nili ka chichagat tengno la snali tumta giveaway chipe hai phan pulote nili aprang mana pubom lo mesen comment pi kon la pen video ka an ma share on share no nali tum la pen like lai hui bang ting ni det nang pon nali tum jo la hello alam bang la anchot lo si non bang la puching ki bom chi than bom te video bang ding len pon nali tum talang slet hui ta dui la si pinia video bang la anchot po kang ton po la si mo next video next update long le chitong thunang tang te do me thak me kaduk ka ve la carbitech 2.0 channel mate youtube channel along mate a video kilang ra do an phasta me nilhin pen cardom